Turi muri site nshyashya, site iri mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyamyumba mu gace kitwa Brasserie. Muri kubona ko turi hejuru neza ya Heza Beach ndetse na La Palme. Aya mahoteli rero ni amahoteli azwi cyane, byonyine ari located cyane mu gace ka Brasserie. Iki kibanza rero tuzanye gifite ubuso burenga 600. Ni ikibanza kinini. Noneho ibaze, nubwo kiri muri iyi site, ibibanza bimwe na bimwe bifite ubuso 300 turi kubigurisha kuri $30,000,000. Nawe ibaze iki kibanza gifite ubuso 600 burenga amafaranga $40,000,000 gusa. Ibaze ibyo bintu. Ubwo ni ibibanza bibiri muri site. Hamagare cyangwa se utwandikire kuri iyo nimero ureba muri screen yawe, tuzanire ayo mafaranga twaguhaye. Tukwibutsa ko iyi site nshyashya kuri $25,000,000 urazizana tuguhereze ikibanza muri iyi site nshyashya. By'umwihariko iki kibanza mureba haruguru gifite ubuso 600 burenga, turi kukigurisha kuri $20,000,000. Ubwo ikibanza hano turi kukigurisha kuri 20 gusa. Wino wihuta unyure muri GC company ya mbere yagufasha kubona ikibanza hano mu karere ka Rubavu. Tubetse ko tukorera hano mu mujyi wa Gisenyi, Kigali, Musanze ndetse n'Igoma. Mwadusanga hafi y'iposta ukagana company yitwa KBS ikoraburana na Gisenyi Komisiyoneri, ukabona serivisi zose aho ubishaka. Ibihe byiza, turabakunda cyane.